Nermala Kenyam ka na dialekon tin barwani lingwasame kenwer online TV channel and wala siyang ka jandangro with dies ka paingwan ron kina dangro with jandang red bakal bana more information bana keling katen kon te lat karodian ka apenal reporten yam bana nyakel gwasame bala dung mayut kanti ka apenal and my ucha George and O Chata Kamisha to Octen and Winami, Mabana Linkel, Kajan La Ramani. Kan Kono Niami Jiram Jedit Kanwer Online TV channel, Gorajan Ojin, there in Wer Online TV channel, there is support, ka YouTube, there is subscribe, Kam Guja, Killingaja, ka Facebook page, there Facebook page, there is follow. Ko bilar di alten kon telat kurin gwasame bikan shamalawi milinge jome ka Facebook page koran ojin buwe ba ka YouTube da ko bi more information bi calling and winimi ko bene we subscribe ten bana we ka laran yamana de koran palpin ka kwida keri pon mi to gwasame shalaro nene sha commissioner dung Mayut County charge George Commissioner Dung Mayut Lerjo Tuan wajan charge George Re Kwara ka chara dian cha nyong mo kwang keje cha General John Lun Puk charge kwang ka wajan chalat gwasame keje chup chalat no cha kwar jidid mo cha kwang ko be Mayut be janang niam kari pore shanong ka chup ka shalingane dial chalado an kwar Mayut te wal cha jogono jin biro do kapchong brara den balawe gwestu larjo tuan cha wuch ka changa jandang ro widong wan ka paing wan ron kina dang ro wid jandang ro wid bakel keri pore shanong ka chajek gwasamane ramnen yanama gwasame jan shwale General John Lun Puk Ajan new commissioner and Tama. Jan la commissioner Dung Mayut County. General Lun Chalado Jan Ramkel Kukume Mentepin Kirme Yadit. Chalado Jan Yakwan, Jaramdana Biller and Tama, Ko Bene de Alacon Tente Mayut County, Bakarwach. General Lun Wajan committed information me ajek. And over down and wake larger tuan kana kon ladino woje ke kwinguka tele information mishiban ko de na ko te kan ngai ko ngum woy ke je ki ngum la roda na mo kana kon chup adundo chala dundo shinate ke kwer mi jidit en kwermo ajen chol ko mo General John Lun Puk General John Lun Puk awajen be let ke kwiko bi Mayut ba weniam na money information mishanong ko de kon dial tikangitin ka do badan en cha kwermo cha lo kwengeje ko be Mayut nang niam reason dana wo keje kana kon latin wo je kwingu ka telram ma mishelat dino cha la do me bi te ka ngalat ko rodien do badan wo ke ler jo kana kon ngach ngai kon dial kon te lat ko rodien re wishin winemi ka kwi tin kon lat ko rodien ngai kon te ka kor ngwana cha ter kam kuma SPLIO kana kuma SPDF che kon dial linga no darashal ke wudir shaja magane ka kor pen te chiwa ana mo mi jan dano ku jele trigger ko de larjo to ande je woch nguda kana kon ngach ko dong mi te ka mi dong de lat ka kwide ka tay dan shi ko to ko je no ana mo nguda kan detail kan kana ben dong ka gwadan be ba mo detail ba ka ngach no ko dong de mal der ben no kam kum na dang ro che mandara ngai kona na me da la jen information an yam men gorno de nyaka yekel ka ta dan dong chungwar den lat ka je bana we color ko ken de kon kaling ka ta dan de na de ga woni am goje chit ka ten kon to gre wich ka South Sudan ngai kon dialen wo kan kuma ne dangro kuma spele ayo kan kuma SSPD ya wala kuma rai ka kirmi yadit la kwan kan ko jen te ka lan mi belat no ngai kon dialen wo kos kan wari re gon ten kon tegeten bana moni go region dara tok chala do wude me General John Lun Puk wa belan mo gwabelat ko dong tel korum beto kam no karodien chit kam ngai kon no to korte geten kan kor to ko koren continue do la GSPLA ayo la kam ma ka gon tin kon tegeten
and me gwe en wo dong ba tike change me bro the lat ngode tel modi tele chana ben tichine ben to know for now cha kwan Ramadan en la new commissioner entama kamai wood ban jomo ban janga jenono. Wanaka another information mishallah Africa Union chicken ladu nene kani election chatiak rewich ka South Sudan ban te dial ban ka lenka kui Africa Union gwal michigan na diogono nene election we ka won yam ki te progress state ban mandana chala gwasan ban jelin ka korga michiga we ka South Sudan chiga take a 3-day visit Ramadan la ambassador Irut Zamena Kasa Jan Ramadan la representative ka Africa Union shimenen kon magwasi mo ride kelo gora jano de ne dial de kandat katara na nyam ko ja Africa Union Peace and Security Council chikalado nene ka chobde rewika South Sudan kan shikarik dial kontin nanka nako dong chamal cha de jek chikalado shikan gagwich The African Union Peace and Security Council said it would assess findings from the field visit to South Sudan and issue a communique after holding meeting with government officials, civil society and international partners, the head of the delegation said on Friday. Jawo tikalat gwasame kanashi katika doli kaneten kontin la jikume kineten kontin la civil society group ka international partner kanane dialan kontin la kwar ki nete kontin tekel ke kumikirme yadit tikalat do redul kana mo bugo ray ka do badana de queen kwar de jelat ke je shimana ngai kono en queen kwar te gume peno dare wenyam Ambassador Iru Zamena Kasa, Ethiopia permanent representative to the African Union and the United Nations Economic Commission for Africa, lead the council delegation during its 3-day visit that began on Thursday. Ethiopia held the council rotating presidency for April with Iru's presiding over its meeting and guiding its agenda. Speaking in Juba on Friday, Iru said the visit conducted on April 23rd and 2026 aiming to assess the situation on the ground and support effort to advance South Sudan peace process. We are here to evaluate, he said, the situation and see what the African Union can do to support the process. She said, adding that the delegation held consultation with senior government officials, including Vice President Rebecca Nyandeng Damabiur and Hussein Abdelbaki, as well as Foreign Minister Monday Samaya in the capital, Juba. The delegation also met cabinet representatives from the transitional government of national unity, civil society group, and international partners supporting the peace process, including the United Nations Mission in South Sudan, or UNMISS, the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, and the reconstituted Joint Monitoring and Evaluation Commission, RJMAC. It said there was strong interest among South Sudanese in holding democratic election, but stressed the need to create conditions for a credible vote to bring the prolonged transition to an end. She said the council would review its findings and release a communique outlining its position and recommendation. The African Union remains committed to standing with South Sudan and supporting the process, she said. Well, the visit comes amid increasing international pressure on South Sudan leader to resume inclusive dialogue, release political detainee, and prepare for election. The releasing of Dr. Riek Machar is the priority in the country because without Dr. Machar, the peace process will stall. So for that reason, the international community and the African Union are calling for the release of Dr. Riek Machar. South Sudan's security situation remains fragile despite a 2018 peace deal signed by President Salva Kiir and his rival Dr. Riek Machar. Dr. Machar, the first vice president, was placed under house arrest in March 26, 2025 and suspended as first vice president, was in tension within unity government. The peace agreement and transitional arrangement have been undermined by
continued violence, ceasefire violation, and political dispute between the two leaders. According to the information, the country's first general election has been repeatedly delayed due to a lack of condition for credible poll, logistical challenges, and political dispute with authorities now targeting December 2026. The council visit is the latest in a series of efforts to press South Sudan leader to advance the peace process and complete the transitional through election. Many South Sudanese are looking forward to President Salva Kiir Mayardit to release Dr. Riek Machar to open a door for a peaceful dialogue, because without dialogue between the leader, there will be no peace. So for that reason, the citizens are calling for the South Sudan government under President Salva Kiir Mayardit to stop attacking SPLA-IO position and release Riek Machar so that they can talk and look for a way out to bring this transitional government to an end. According to many people report, the media indicate that the SSPDF have indeed targeted SPLA-IO position in Jonglei and also captured Akoba, and also Akoba was also recaptured back again by the SPLA-IO. For that reason, the African Union and IGAD and even RJ Max are calling for the government to respect the peace agreement so that South Sudan cannot go back to civil war. Yesterday, the 24th, April 24th, 2026, Salva Kiir Mayardit leave Juba for Addis Ababa. According to the report, Salva Kiir Mayardit went to Addis Ababa in order for him to report why he hasn't yet released Dr. Riek Machar. While Dr. Machar is the only option now for the country to move forward. Refusing to release Dr. Riek Machar is one of the factors that affect South Sudan. Because of that, Kiir Mayardit and Dr. Abiy Ahmed are expected to hold a meeting and focus on how South Sudan can move forward with peace. Gwajo shalinga gwaza memadana shalat kata dana tikume South Sudan tekeje irut ramkel kanetin konti la kwar ka permanence leader ka jan dung Africa Union jan nyamkel misha kwany ka ran buny ke ne Ethiopia mila kwar Africa Union jan chike jian jikan we ka South Sudan ka konin tin chewudot jok chala do de ka teganin dang jok atuka ka changa jan dang ro wide ro awene ka changa jan dang ro wide dieche de kan teganin dang jok re we ka Juba gwaza shiga tin ka Juba kan shiga rajalon ka duwa badana de kan wani am ka je ka kuma South Sudan la focus den chef shiga focus alon ka duwa badana de queen kwa de jalat ka je mariya shiga nyoga muku kan focus tin duwa badana de dakuma cha de je loin de je loin ka je re wi ka South Sudan ko ba queen kware ba je kula lat tele queen kwar mu de lat me kan Dr. Riek Machar kan kon loin re wi ka Juba ka ripon me shala chawe men ta kana anta me ga jan gwasa me ke men be South Sudan nang niam o mucha Dr. Machar chaja konlun makare Machar kanalun telemishal kamal chajo mo chaja lat ke chaja report ke de kondial te ka ngashimurong ka kwide ko ngai kondial no Riek Machar ajen Ramadan en de mal de jenong re wi ka South Sudan ban me ban jelinga no ka do badan en de mal de wi ka je agwa re wi ka South Sudan cherman ngai kone no mo report me de wi ka kondial re wich ne tungwan chaja ngaje longo no en kume Kiir Mayardit chawon no dare kume SPLA-IO dare ka George chawon ka Jonglei state ka panal ka Unity state kan gwadiality che Kiir Mayardit che logistically che jakten ko gore jano de netin kontin chunkel ka kume SPLA-IO atuga ka kan ne kontila de SPLA-IO awe ne kan nur civilian che kan goro de kan tigdian de kan bat chuma dana ngai kone chane ngaje gwano ne gwaze da ne ka jen
2025 me chikor me chor la re we can nasser jojo jendo shikir miyadi che kwagdial all natural resources gold petroleum when dial chega direct and dial ko ba kong na mech tai dan chikar ya le keje chikanon no bikanji Uganda people defense force bikan kalas let go bikan wari bikan ka displace kun ken dial ka use kan gunship ke helicopter ko de kan war de kan ka joj ana mo chagu jeno adwal ko wo gwit kan en wo mission war shi ka tere wine ken kalar kan shun kan kel ka dakma char shi kan gor bu mal ken ya pin nyam kirmi yadit mi kirmi yadit no shanga dan wa kuin kwar wa jalat che bu pat ko cha bu nok anetiti an option dan ti dot ka kirmi yadi de wodi goje je en wo misha dr regma char chene ga dial che ga jo che ga nang na ka kem dere joje no betera mi mom mi bi vote ka shanga dan wa kuin kwari wa je nyok kemi lat ke je ke wa je lat of course in South Sudan ke 2011 me ko independent ko je kan kuin kwara kana lat na mo je ne chi dr ma char kula de no ne na kuin kwar de jalat dino shu kirmi yadi chu je lok dwale ko gwi jeno dong de kom de janang ka je kan kwara kono de kwanchi dr ma char karwa de ka chi kirmi yadi karwa de tinde ko kente ga tin to goro ba de kan kwa de kan je kon kuin kwari michal probability no de ne to ban o kan kwa dang ro shi kan kwari kan de je dong de la ra da dien dino shi kirmi yadi che gorno be kwar be je pel kirme yadit kata dan ngai kone je che dak ma char che chuyen ka kwi kore dane chi tuo kare wich kanasir gwade dane cha majur dak cha je nektin ka cha de ne ka to ko ken cha gar yaw doten ka cha wich mo cha de ka fala wi yara diu na mo chwela de no kan wer kontin nyen ke de na SSPD ablan wer wa ami kaneke na moni ajen do be dan e yan ke dak ma char chwin mo no be guje no kirme yadit dob ne dak ma char shi o tich dak ma char che dur che dur che jan dundo kir che dwale jan ko gwe jan o che kwen kware che tiak la 2026 December 2026 ko kujamo che gwe jan na me beje le use la opportunity ko be dagma char beje yen ko be gangai ti jen ka do badana dong dere kwen kwade je chulla te telene dakhrang machaten ko de kon chunen tamen jongli state kana panal janwer dial chaga joy karo fe gcam tanat ka dp cam tanat tigjen ka ga border dung Ethiopia ke karo fe gcam teram to we witen continent nuare tinte ten chet ka continent nuare tandien na me ke le nyu de jen wodi dwal kirm yadi ko gwe jeno mu ko in kwaro we tuok no shaga bulwang kami darjen population di mo dare election dare je riko jan ta dan la tuok mi kwarmu dwal la election la jarike Dr. Machar ke luga dana cha luga jan baro de kelian re which ke juba che madana ngai kone wude chal ke Michael Makwei lwes jaram dana la ran justice ke kwar dana te ngote ke pinje la ngotin kontin la lokana jen nyira Dr. Machar long ka kana mnogono de let kel ken Dr. Machar karwai ni ke dial antem gor kan do badan de kan Dr. Machar de kan yen ke je ke de kan romre te jen ke je duno dwal ken ke international community ko kan chongwana joshken yang macha tele dwer micha dwer duno na me chara leka kuma kim yadit ko bi gare machar no bi kana gor no bi kana yen just ka dwalen ko te ka mal no mi deben ko mi mal che bandera jojen wo di bi korburen kapchong bi kuma mana kum SPLA u beteka gwat ki beteka bom kuje mone chikan yu kuje no mi yan ka Dr. Machar no dera ka moy ka chance ko de kan election de kan win right now am right corner should ne diala no a korapal ke ceasefire ateten ki a korapal ke je ne diala we kamal bana mone je loidien kan kwar jana dial shit ka menen kone ku de shalga Michael Makwei lwes cha gorje no de Dr. Machar de jalun na me miteke je ki me ledani shang che gor mi chit kana mone ka ngu mi che gor ka je kan dwal kan kamanda na mi Dr. Machar lat no mi cha Dr. Machar cha jalun che mana na kwa demand ene diala no reng Machar alun ke je ko reng Machar again the only person madam ale je no re which ka South Sudan no longaye lok
long ne de konti de kel ga kirm ya di lokene ajem ne yana tama la kap kan kur bi kan kuma spele ayu bi kan kap kur ka gorien ko bi spele ayu babat no antam rai ko na chala do dahama char badil barare tijian ajen de mana dan lat ken tama ne di al chairman chanen Africa Union kan international community ka kan konin titi shi ga raja longono reng ma char badil barar ko jen don option antam apay ngwan ci don pet shop ka badak karodian ba kuin kwar ba je tok ka gwe je no en kuin kwar je tiaga long ka kuje moni de dama cha de jalun de kan rach de ka mal de kan lat yo de na kulu ka campaign mi cha naw chu jurun dong de je nyong wa yut jok te war ga mi cha gore kenen point en kirm ya dit ko lar ken no te ka sam chain ti share alaka ka kwingon te ko na cha ya pin 2018 ti chikan ka nyoko mger ken ka cha ku le jogo no kan to cha ga dai nyoko mger yen ka ko di ka te cha gwar pin 2018 en kan ngol to chit ko ba kwin kwar ba la teten ka kwin kwar ba lat man nyama ba lel ba permanent constitution ke bongon man cha beger ba jalat mi cha tu ba de kwin kwar de jalat cha nyo la no ne na the population of census ke peng na de ja kwen kana me kan kim ya di kan ja no ba peng na ba ja kwen ko ajan dob da na nyam ke je na me ngoda ba gay kirmi yadi ko de jalla na molokene kana to cha ko ken chenya ti ti shalel tini ladian ke etela dakran ma cha la menya position leader kana matala je kan wat no ko kim yadi me gor je no bo woj be je yar kono woj ni kon woj ni netin kontin te cha kon dakran ma char ko ki power sharing kada di ala to a violation of the peace agreement that was done in 2018 re wiki Khartoum so na me da la je report dan de konling kim yadi che were wiki juba ko jen chew ka Addis Ababa ko be bo right kana Dr. Abiy Ahmed ko dob dan dong de maler ben geje de kore ya kapchong re wik South Sudan kana o bajo ti jeno ngumi ci daruma char shel min geje ban more information ban geje gale ani biya te gamal bye bye